ya mwakwa ba ha ya Adom TV bedroom health tips na ne breno aso na wotwe mu Dr. Dubuati ambo ayem pa sciatica that the atiani de umu ye duro no an betumi affect nti ye behwe treatment no na atumi aboye na yare ma obi kam sa akora de o can me imagine na ye do fa afidie mu na afidie no mu so ya na wawo pain so you can imagine. Yeah, ready here mobo unyina ono abese na epo e ba ni pedua ni mu dog ya na se ne mo akwa ba ya da se na wotwe mu ya hwe treatment yo meda se ye se sciatica na wotwe nyina ye di nkomo afa ya de ye fe ne sciatica ho na de ye kan nyina ne se ye pains ya eba ana se obibi ye fe ne sciatic nerve no compression ba ho ana wo sciatic nerve no e damage ya ye se wanya bi ye fe ne sciatica na sa ya de no ade edi mu akotena ne se ema pains wote wo yaw bo so woto ase ne twetwen wo sisi obi ntimi nya ne sisi ne so wodi ne gina wo si a wo so na ne gina wo si a wakwa wotimi nya ne sisi ne so obi wo ha ente ema watenka ka beti wo ha nyina no ebreki down enti wo sisi no aba wo nan ne de na je se obi kwa de etimi paralyze kora obi su ha edududu obu a bibi ne nam ho obu a se the light na shoko no obu a wonante a na wo no ana se etwetwe no otimi nya pulling pains ne nyina no eye sciatica ensa no adwuma no etima osisi no ntimi nyina osisi so woda ho a ye boy wotena se aboy wogina wo aboy na wonante kora de ya ene na je se ano odin pa na sa yade no yade a mahunu se ade etima mpanyifo epa esu sa yade ye no na ya sa di nkomo se umu ye du bebre a etime de ba wonya problem herniated disc etime de ba wonya bibi afense spinal stenosis etime de ba wonya bibi e beka na se lumbar spondylosis etime de ba na umu ye du bebre ni adwuma a wo ye na won chese wonya exercise enya ye ni nyina no anase okonya accident bi no ampa ho asama nka eba osisi wodo a ni nyina no etimi de ade efe ne sciatica etimi de ba ekwanya endpoint fast way etimi to sciatica asa na example first of all no so etimi hunu ade kropotin a ede sciatica no aba eti wo ye be betwa scan from osisi no aba the sciatic nerve no abehwe the cause of the sciatica yenya hu the cause of it no a ade ba ako omusa wo ko through yaw na ade ba ko ebeboa ma sa sciatica na firi won eye bibi efeze physiotherapy eni nti obeba no obu ha de na sisi machine so ade na eyo so na machine no de eboa body circulation aba na eye sa no ho na nadusu ni de eba na oba endpoint de a esu na wusu no nko aye ne woni epe obi ahu no eye one on one but obesu kakra be wie within a short time no be wie no na yade no na afi obefiri ona yade no asase se eba fom eni nti sa machines no obeda bi so obegina bi so obekoto bi so so yede ona ba hihye bi mu ye sa no mani nyina no usisi no yede usisi ni timi hye bi ne yaye ne yede wahye machine mu na akova ho na bia nyina obefiri mu befi no ejebi wa bo so wo ye no na ase put heat into the whole na stimulate nerves no sciatic nerve na nya adwuma no obefiri mu no a obesuki twa bi no obon say ho aye anka ketwa wo si ade na ya fi obesuki twa ketwa bi about 10 minutes eji kwase ya twa kwa masa ya 10 minutes eba within a short time no na ya hwe ne ya revival na sa ya de na nka betima do certain stage ya ka obeja onan ya nka wonte ka obejo nso anka wonte ana betima mo a power o downside na paralyze no na sa ya de no na na etime firi ho yade bi ha obia endpoint homeopathic clinic ye ben wo ye obi okumase takorade tachiman akra spintes shell signboard na tema committee 22 de ha obia mesi nipa da sani da bia wo ho a try say obenya doctor bi adamfo try say obenya presenter bi afia mankwa adamfo na wo do birthday a ozi afia dedicate nyom mame what you say anase wo hia mechanic adamfo na se bi wo car o spark na mpa en spark ya wo se wa frɛ no ma sa menya nde wo se check terminal no wo dan wo carpenter ni adamfo a wo na bonten da wo be ba na dan ni mia na wa frɛ carpenter efo e de na ekoso wo se me ba na wo de se kan na wo de be bie fu na ni ama sa na wo hia doctor so adamfo na wo hia doctor adamfo wo hia doctor wonim de e wo honam dua nim wa ko adade mu because yan ye honam dua nim mechanics fitafo eti wo pe fitani a pe fitani papa pe doctor papa na wo pe doctor papa dia na me recommend the endpoint homeopathic clinic and amawo frɛ me na yade na wo no ye ni ho nkomo 0244 86 70 68 0244
86 70 68. Yeah, that's it. Now, what you more, Dr. Dubois, actually, I did be brave, Miss Row, friend, and a call. In term, Nakwajo Yarisa 0244867068. With a team in us and a wow shay. Me dear fear among Quatamaklo. Next week in Kwanwadin, ever say,